nta muntu kwifuza kumera nka Yesu, nta muntu yifuza guca amakanda ya Yesu. Nta numwe. Ko Yesu ntiyarongoye. Giye guca amakanda ya Yesu nta rugo twogira. Yesu ntiyagira haba. Kene guca amakanda ya Yesu ntopanga tireka nubake reka ngiri. Kene kuba nka Yesu nukugumuyerera. Yesu ntiyagira harara. Yesu yarazize n'indaya barase kumutera amabuye indaya. Indaya. Yesu ni umuntu wa mbere yakunda indaya byataye. Bisizuze namazaye zarazimi. Yagiye kwa Simoni. Simoni ni yaramuzima aragira iki acaza indaya irazira musomagura ku maguru, imsiga amavuta iragira iki. Tino no umuntu amatama. Tiwe Simoni, wona aji wawe nta care wamaye. Mugabo uyu wa undi bagomba kutera amabuye ugati utarajya nawe ntabikore.